Саламатсыңар балдар? Здравствуйте. Hello. Анда балдар, бүгін сөздерді 3 тілде үйреніп өтөбүз. Айылда, В деревне. in the village. Ой азаматтар, малқана, Сарай. sheet. Мончо, Баня. bath house. Бақча, Огород. kitchen garden. Азаматтар, базар, Рынок. market. Чоң жол, Автотрасса. highway. Ой баракелде, жайыт, Пастбище. pasture. Мечит, Мечеть. masjid. Бақ, Сад. garden. Азаматсыңар, тала, Поле. field. Дария, Река. river. Адыр, Холм. hill. Көпірі, Мост. bridge. Көл, Озеро. lake. Азаматтар, тоқой, Лес. forest. Тоо, Гора. mountain. Ой азаматтар, көрдіңөр бі? Bir топ сөздерді 3 тілде үйреніп алдық. Азаматсыңар. Анда мен сіздерге жөнөтөйүн. Бұл эмне? Үндүү тамгаларды алып койдум. Кана ойлонобуз? Азаматтар, бұл кыргыздын баш кийими элечек экен. Элечек энелер көркө. Азаматсыңар, сабак жакса, кыргыз тилин үйрөнүү боюнча ушул социалдык баракчаларга жүктөп койдум. Кирип маалымат алсаңар болот. Анда кийинки сабакта жолугушканча.